rồi này mới sao lại bữa chuan bắt thiên in ami te siết tiền mới sao mình thil bằng cái gì chân chính thà rồi hắn sẽ cả chuan này xuan thà lao thiên lim aron ti tu thua soi à chú thà lao thiên lim chuan ti tu te gì ngay miếng sợi chú hun lâu là theng tu bỏ siết tiền rồi cho cái gì gia đình hiền bắt thiên mình man rau bụi tắc mấy cùng xóm lý lệ paruk bor mình hiểu nó này miệng là wa thil ti thấy nó này nó bắt thiên nó mình man Benny-hinn'an program à tuần Hunhnuhnung lâu theng tu anh say hi ilawen hậu tengu mi dâu trương cái đồng đặt link chỉ năng á Benny-hinn'an program à hiền Hunhnuhnung anh say à Isua ami thiang him talam tura aloka la nai tok ti nan Hunhnuhnung chu ilawen tengu le. It's permanent power that brings permanent mercy on people's lives. And what you just said is so right on. But you've got a little more than I can see it. No, I really hear it. I defer to you. But I can see it all over. We are coming into perhaps the most significant day in church history. Oh, khati kani sela. Ko khan history a kun poimo ber ti thei a kan lut me kani antiani level lete eng hun angai kan There are a number of things that are going to begin to converge. When you talked about Luke and the signs. Hello ni le sela. Pathian mi thiang lim te an ron lang chuak don atia mi thian chu tu te nge kan ti chuan rom bung khat chang saria ke mani kan ni te sai suan sim isua ti se da sual sil fai sak te mi thiang him te chu kan ni mai kan tak sapon ni chu vai vut te polo kai se kan tharau hi sil fai ni tak chuan mi thiang him ni mai ni tin Korin thon khat bung khat chang hi kan hua Korin thon ni bung khat chang khata mi thiang him kan ni ti soya tu nun a hian mi thiang him te tu te mo bi na bi thok turin an lo lang chuak don ti soi ni tu te ngai level le te Be a convergence of the signs, and with it there is going to be oh khati sin halo ni le lok sela an acceleration. science chin chia na ron lang chuak don ti bok science sang khang til ko te thil ti bungli chang som thu ma chuan science and wonders thil mak le chin chia na ami ten pathian mi ten anti tu thua saitani chu tiang chu anron ti don ken sei ni chu And they're all going to overlap. And when that happens, there is a company of people that Are you hearing this? when it happens, there's a company of people that have been hidden. ole khati kan ni sela Benny-hinn'an khan audience te kha in ngai thaem abati le khere ni kha hei hi anro sei chu ni ya tu na hian hun enge mo chen pathianin a ang chunga ada athu ru khowela hian mi tu te mo no atin ega tal nge thu ru level le selte For a season, but they're coming out of hiding, and they're going to stand in the courts of Pharaoh, toro se and they're phota going to thuruk anni na tang hen anron chuak dona faroa ma anron ding don atiani enge nun ti don le ngai thale te challenge the spirit, like Elijah did, like Moses did. They are going to challenge the powers of Egypt, and the earth is going to. Mosia te Eliza ten mithalawan ma chon ang khan anon cheang ai kupta thil ti theina non chong antiani Mosia ka faro ma dinga heng mi te chua tiro atiani tu tenge tu na hen heng pathian mi thlan te hian heng mi te chua tiro an ti tu chu tu tenge kan ti chuan tu na hian
mà thay bung som ni palia so yang isuan hunhnuhnung alo theng tura chuan mangai na dayang atia pathian mangai na ami ten pathian mangai na dai don tinani Christian in tireng si in khom si pathian mangai na tak tak nei mia lo khatiang mi te kha in ti dana diklove anron ti don tinani chu nan ron chobang ti chu ilonga thalete a 21st century manifestation of the demonstration of the Spirit, not from one or two, but ha lo ni le sera khovel hian kum zabi som ni pakhat na chu tun hun hi nia tununa pathian chet na amudon manifestation of demonstration pathian chet na alo lang don ati tun ma pon na lang ma se khai na sa khana lang don tinani chu ilo enzelte from a many-membered body, God is going to have the church of his dreams. All the institutionalizing we've done to the church, all the things we've done to try to make it our thing instead of God's thing, God has had the church under wraps. Pathianin arilrua ada koshan adin tirpo arilrua chutiang mi chu pathianin adin swatir don koshan chu nang ma khai ni ke ma ka ni hetiang mi hian ron chuak tur ni ka fa pa khowela ka ti san chutiang mi hian ni atiang mi tak tak kha pathianin tu na hen at aron ti swatir don ani anti nani institutionalizing anti the church koshan en koldan an khor vel dan an khor pum dan an kai shoi dan hi hei hi lalpan du lowa chu an ron ma chon tu te jinga mi ni ilo en le zete maybe that's why there's 2,000 cubits between where this generation is and the ark, because God wants a church that's been hiding and prepared for power by severe test, severe trial, severe tribulation every single season, and they feel like they're not going to be used. Đâu để sẽ chú pathian in Hunhnuhnunga man tur te chú pathian in thilthleng thuam tur te chú hau takin abuat saya fia nakhirta harsat nakhirta sheom nakhirta tu na na pal tang tir mek lo man chung chuan lalpa hian min mang har to sia heng sheom hi ka tur rei to sia min mang don to lo wanianga anti me tun han ti me kan ga tiani ilonga chale lok te and it's all over, and that's the company that's prepared for power. They've been like John the Baptist in the wilderness eating. It's all over anti ga tiani kha arong bol tu ra chung mi akai shoi hun suk athul hun chung chu aria ahyom boxia chu mi te chu an bei dong man hiala an ri ruin pathianin min mang ve don tol wan yang areil tuk to atlai to anti me kan chung ho chuan tu na hian ma se tu na ro sei da khat chu mi te ngai chuani thil ti theina ne na thuam tura pathianin abua sei mekte Hunhnuhnunga tana amana tana abua sei mekte athuru hun seom takapal tang tir fiana na sa takapal tang tir tun het anon chuak don mek tinan tuangani Hunhnuhnunga man tur hian longai thaleten and wild honey, strange food. They've had to learn how to glean from the word when they were just getting little pious platitudes from preachers all around the country. And they're being da san tatinanom ateni tu na hian baptist tu zohan angkha anni zohan kha thalera kha khop le khoi zuringin om sang tatani khatiang khan minaran la ka changa da san me kan ni tu na hian tina sai ilonga thalete weaned away from everything that is contradictory to the powerful truth of the Word of God, and that company is coming out of hiding.
chút tiếng bốc chuan heng Hunhnuhnung Pathianin miaman tu te hi anong powerful truth of God Pathian thu tak thil ti theya en kolme kan niya an nuna Pathian thu in akai shuaya thil dang eng maya ti boilo na turin tunan Pathian akhal meka chu tiang chu akai shuai meka ni khovel thil re ren anti boy thei mi alo turin nok sak zong lak sak kuwakin anom thil zong lak sak kuwakin anom a Pathian thu takan than nan dinaro sei ngai thal tang and they're going to move into a manifestation of power where there won't just be power on one or two, there's going to be power on multiplied thousands and thousands. May I add? ngoro khati khalo ni se chung mi te chu thurung an ina tan lo chuak me ka coming out an lo chuak me tu na hian e wangi ma Hunhnuhnung ani to wang ani chu Hunhnuhnung ta na Pathian man tu ra ti kha Mary Baxteri krem hunalal pan a hruai lu khan seya tu ma kum sa ka som khan chowa khan shem huna chuan Hunhnuhnung khowela setana na ti tur ram huai thil ti thei sual biga da te ni kha chung chu Angelica Zambrano ilal pan a hruai lu khan tun hen an chuak me ka ti ati dei to khowela hian ram huai sual lutuk anon chuak to ni tun mai so tun ma kum so mai khan tun an khovel hi sual to so kong tin renga shem muna setana na khek khal te hanon chuak to ti na chu shem muna kal te nan muni chu tiang bok chuan Pathian hian khang howi na khowela na takan chet nei do da turin mi thu ru ga neya coming out anron chuak meke anti ve thungan hi Pathian in khang ho do tur ma chon turin amia thu ru a training ho anron chuak mek tin Jordan an kan ngati Jordan kan chu har sabna an maum an dai podang dai lom Jordan kan kha Mars thavel hinia tuilen lai takan Pathian in tuilen lai takin Jordan ka kan tiran ma se in dai ngati takani dai pot ngam an dai pot chuta akang chutiam bok chuan Jordan an ka nangan ro ten kha harsa thil harsa takan ma chonanga huai sen takin an ma chonanga khang harsa na kha an bowang tina chu thil ti theina nen an cheang atia chu khowela hian miene musa khowel puman tuna nomani Pathian chu tinga man tu chu tu tenge ti hen Hunhnuhnung thil ti theina na satak ne na Pathian ina man tu chu tu tenge tuna hian mi huai sen pasal tha te anni ti anno suito ani le tu tenge Pathianin Hunhnuhnung tu nam huna hian thil ti theina ne na ro pui ta ka man tur kan seya tu tenge man ve lo tur soi ve thum te ang heng hi amang don lo du ve ringot te mang don lo mi doi zep amang don lo Christian kalphung dik lo te thara thiang lim hruai lo sa khami ho kal dan dik lo hrerenga soi ngam lo te amang don lo mi lom zong tu te amang don lo mi lom ron lo rong bol tu te amang don lo heng yam han lo tu ran ni trong trai ma sa mang chung lo an kal kual vel mai min heng ho hi atak takalun ngam silam an thu hiat pon sai ngam lo heng mi te hian thu takal sai ngam lo ek wangin ngai sai ngam lo Pathian ain mishingan hauzo misora ma pen tu na nomanyo khaya po no Pathian ai mishingan hauzo pakhat na panina
thu ta kan puan chuan mi ten an roi du don lo wa rong bol na turan nei don lo chu vai thu tak an hriat chun po an puang ngam lo thu thatlang thu thapang ngai an puang chan chin that thu tak an puang ngam lo mi lom tok ve hian an che a khat tiang kha amang don lo faro ma chon ngam lal ahaba eliza na ma chon ngam ma chon ngam khang kham hang don chu tiang mi doi zet mi lom zong zong thin tu te chu trong trai chong hei ma se mang chung lo ba nun dan ni dig lo trong trai ko ten lo chong hei ko pon lo zeri me bung som pali chang som pani chuan so mei mi ma se ka chang chung lo ba nga te ni ti chuan chu tiang mi te chu rong bol ani lo hian hlawa an thil hria chun pon tuang ngam lo an puan chuan min an ruai du lo wanga midang ne nan lo va sai khalanga lo ruai suan tianga ruai tuan mu lo chuan an om mei ba ka an sei kai ngai dawa poisan dong don lo wan lau ta ta lo he ho hi di hunhnuhnung alal panaman don lo ti chuan ilawu en sun zom tang Sign will be Billy Graham's death. oh Wow. khalai kha ani le chu bi hun chu en ting nge niang benin na kha ron in rol ve ta benin na kha ma program ani bokaran se ya chu mi lo thlen hun chin chiana chu Billy Graham a thi hun aniang atiani kha longa chale tang Wow. You are talking about a people in hiding, just like Elijah was in hiding in jail. Right. But when he came out, he challenged the prophets of Baal. ole We're right to the courts. tu na ha ni se ya atiani kha mi thu ruk mek te eliza ne ron chok ang ati kha o malok khan asoyen ya tu na hian atiani benin khan ka sei shok don ka dim don lo atiani kha I'll be raw ati tu ma ka dim don lo ina sei ni kha ti chuan kerik muna eliza anga mi thu ru ka om te chung chang isoya atiani level la teng Right there. And the And Lord, it's the same spirits. oh, exactly. Those are the same And the principalities. Lord said to me in 89. oh kha longa chale lo So, teng yeah, an biru na trendan lo chua kanga elizan puithiam zol ne ho a chawang khan mileman ron chaw don tiani chu kumsang kha zakwa somriat pakwa khan lalpan min shilati benhinan enge shi 11 lokten 89. He said, when Oral Roberts and Billy Graham go home, will be the key. It will be ole the sign. khati sing khan se Oral Roberts le Billy Graham an ho hun chu tiang hun lo thlen na cha bi ki chu niang atia Oral Roberts rong bo tu ro pui takani healing evangelist pathen tu tak kwang bo hu ta andama pe chuan Oral Roberts University ama healing evangelist ro pui takani ani chu vanrama kalto chumi le Billy Graham an ho huna anyang ti kha kumsa ka sa somriat pakwa khan pathen din Billy Graham ne na asaya o benina ne na saya khowela revival ro pui ber lo theng tu chin chen na nyang ateni longa chale ta Of the beginning of the greatest revival on earth. Oral is home. Right. ora rubas photo He's about to go home. Yeah. Now, Billy Graham ho vele do na ti heti la hian kumsa ka som kumsa ni som pa sai top lam de phet ni na langa sai hun lai hi ta khan Billy Graham la thilowa chuan beninian Billy Graham po antigati kha Billy Graham a ho har to lo ga te na kha khati lai khan longa thale te when he does, I'm telling the whole church, get ready. ti hian sai Oh, can we go? Billy Graham hi vanra ma ho hun chuan ko thlan teu yom jesu pathian fa teu
in ring ro ahun theng don ti na ni khovel revival ro pui ber lo thlen hun chu le pathian in ami thu ruk mi huai sen te achua tir hun chu chu mi hun chu ne nga ti ya Billy Graham hi February ni som ni pakhat kum sang ni som pariat khan wana makala kum som puwa pakwamin chu chu tu na hian heng an thil puan hi lo theng thei reng kan be se reng ani ya kan lal pa an bi thiam talam tura local anaya chu mi main khovel suan lutuk bitum tur hian pathiani pasal tha fiana na satak khir tak a afia akpal tang ti te thil ti theina na satak nen aron chua ti do na ni nang le ke ya tan hian tu Hunhnuhnung a hian trong chai na nen be sei chuin ilo ha teng wele pathian den na ro pin nam ra se